Hallelujah. So now, paano yung message? Hallelujah. Woo! Praise God. Ni Jesus, aday di heart tayo. Kaya nga Jesus, impart na amin. Adakan niya na. Tapnog bunga. Kat may isang adakan ni Jesus. Nati adapay ka ni Jesus because He is our life. Adakan ni Jesus, His faith. God is a God of faith. Amen. Hala nga, isuna God of love. No pa isuna God of love, God of joy, God of peace, God of prosperity, God of His strength, God of health, God of power. Pero isuna God of faith. Amuyo ka di, nga ti Diyos matlang, ti paggapuan ti faith. Hanga sika. Naibaga-baga kong dito church. Ti believing, i-intended ni Lord kada tayo da jay, idina-create tayo. And even, edi natinag ti tao, iti sin. Still, nga jay believing capacity tayo, adda pa lang. Kaya lang na i-divert ti believing tayo. Ti dati ti kausaran ko ti believing tayo kat kiniapo Diyos lang. Ijay sauna lang. Pero dinatnag ti tao ti basol, kumpormin ti binilibda. Na-deceive ijay believing. So ti binilive ni Eva, ti inbaga ni Satan. So nga ado ti binilbelieve ti tao nga wrong. Because of sin. So nga kitaan nyo, de binilbilibyo, nga wrong, ket, you overcome you diyan. Imbis nga de biliban tayo, de kinadjust ti Diyos, na i-divert. Tayo ti focus ni Satan, or ti trabaho ni Satan, i-divert na de believing ti tao. So nga, imbis nga health, ti bilibam kini Apo Diyos, binilib mo ti sickness and diseases. So nga, lumamingsan dakdakkel ti pamatin ti tao jay sakit na, kaysa jay salunat na in Christ. Kailangan i-overcome mo diay, you are in the wrong believing. Lumamingsan, binilib na jay poverty, kaysa jay prosperity. Wala kinarang ay richness na in Christ. So, nagyay, kailangan may overcome. Kailangan nalaan tayo jay faith of God. So nga dito'y, iti faith, ijay lang word, nga maalam ti faith, ta jay word ti mga produce because iti faith, ket agtawd kini Apo Diyos. Okay, pantay mo dyan. Praise the Lord. Sulok na ito Hebrews. Hallelujah. Muna na, Hebrews chapter 11, verse 1. Tayo. Okay, King James Translation. Listen carefully and listen respectfully. Amen? Respectan nyo di sa una po Diyos. Ang asyak. Inayon naklang. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ti pamati iso ti substance. Nagdi banag, punganay. Wano iso na jay iti ramot. Iso na jay iti gubwayan. Now faith is the substance
of things. Nagitibanbanag nga namnamain. Amen? So ti faith is so ti foundation ti hope. Umuno na ti faith and then hope. No, dati namnama nga awan pamatim, dadya nga namnama awan iti foundation. Tati foundation ti hope ket ijay faith. Okay. Ket ti faith, evidence of things not seen. Tinaduma conviction of things not seen. Tinaduma assurance about what we do not see. Okay? Or assurance nga adan dagiti banag nga di pumpay makita. So the faith kunanay dahi adan ti hope maadan to bigat. Iso nga no ti hope ti usaron yung haan nga faith adut ti bagbagayo nga namnamaan yung haan nga mangyari. Because ti hope nakapundasyon iti binilib mo tatan. As parigan, I have faith today or now that I am now saved. Saved in Christ. Naisalakan akon. Na-receive kong salvation. Sumang namnamaak nga no rapture, marapturak. Because adan di pamatik tata nga I am saved. Adan the conviction ko in my heart. I have my revelation. Adan ije unag ko dajay faith ije salvation. So, mang namnamaak nga may sak nga marapture. Okay. For example, about prosperity, I believe I am rich now. I have the richness of God now. I am blessed now. So I believe nga adan kanyak dagiday. So mang namnamak tomorrow ag-materialize. About healing, I believe I am healed. I am saved. Amen? I am healed by the stripes of Jesus. I am healed by His life. I am healed by His health. Now. Sumang namnamak, iti umay nga ladaw, ag-materialize, dagijay, manifest. Sukas jay. Kailangan nga da jay faith, tapno, ag-effect jay hope. Warabasande. So now, kasjay iti faith, patsyem nga dan dihan mo nakita, ketihan tayo lang nakita God. Hangko nakita di Diyos, but I believe ada kanyak. Hangko nakita ni Jesus nga mada kanyak. Hangko nakita ni Holy Ghost nga mada kanyak. Hangko nakita na sugsugat ni Jesus, but I believe I have the power of His stripes. That's faith. I have it now. So nga tomorrow, ag-manifest na giday. Agrugi tata. Gana no bigat. Gana no bigat na. Kasday. Iti agbiag ti pamati, we walk by faith and not by sight. So tandaan nyo, without faith, it is impossible to please God. Okay? Papan tayo dyan, verse 6.
Hebrews 11, verse 6. Ang maadal yun na gito'y, faith is now. Ulitan tayo, faith is now. Ti pamati, tatan. Kung nati pamati, adan. Amen? Okay, verse 6. Basa. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Oh, you see? Makita yun dyan? Without faith, it is impossible to please Him. Imposible nga maayayom ti Diyos. Nawan ti pamati. Pamati ti pakayaywan ni Apo Diyos because faith ti pamati ket iso ti maysa kina Diyos na. Iso ti image na nga daking ka. Tati Diyos mamati nga adan naglibanag nga awan pay, nga urehan na pay, nga create. Mapantayo kini Abraham maramdaman. Iso nga dajay tinay-transfer kini Abraham. Nga di na palang nakita, binilibnan nga adan. Amen? Okay. So without faith, it is impossible to please God. So nga ti amin nga ramidan tayo, nag-worship ka, kailangan na natin faith. Karanag ka, kailangan na natin faith. Amen. Nyamang naramidam by faith. Do it by faith. Fruit of faith. Amin nga ramidam. No agit-itad ka, gop-offering ka by faith. So nga ni Abel, by faith. So nga in-accept ni Apo Diyos. The offering na. Hallelujah. Ngayon ka maki-church by faith. Ang kaumay lang dito, igabutan kag singer, di nakautang king ka. O rin kag kita ti pag-utangam. Ha? Hanga by faith na ita. Amen? Amin nga ramidan by faith because without faith, it is impossible to please God. Amen. Amin nga resibam from God by faith in Christ. Amen. Iti grace agop operate by faith. Muli the Ephesians. For you are saved by grace through faith. So dati grace na want the faith, ang kamasave. You need faith. Samo matagikwa ti grace. Amen. Woo! Hallelujah. Receivam. Amen. Amin nga banag. Kaya po Diyos by faith. Okay na. So next, may pakita ka na kayon, apa yung bagak. Nga ti faith, ket isuti maysa nga karakteristik ni Apo Diyos or isuti maysa nga nature ni Apo Diyos. Umuno na, makita ka na kayo nga iti faith aggapo ti Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Verse 7, iti 1 Corinthians 12. Beginning verse 7.
But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal for the common good. Kaya nasawan, para di pagsayaatan, iti munggal maysa. Verse 8, basa. For the one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Okay, next. To another Faith. By the same Spirit. Makita yung titit, the Holy Ghost? Faith. Because kiniapo Diyos sayan the faith. Kat na i-transfer kini Jesus. Kat Holy Ghost, ti mangi-manifest. Iso nga the Holy Ghost, ti mangited iti faith. Iso nga dengeg ka nga dengeg, ijay word, the message about Christ. Almighty faith. Because jay word, sakbay na the word, Spirit pa. Spirit is God. Amen. The Spirit is God. The Spirit of the Father, Spirit of God, iso nga ti Holy Spirit, iso ti Amam nga Spirit. So ti God nga Spirit, nga nagiiyan ken ka. Amen. So da jay day part ti kinadiyos ti Diyos nga nagbabalay ken ka. Amen. Katimay sa ngay produce na da jay, hanlang nga love, no diket di faith. Amen. Hurabahaya. So nga di bang i-produce the faith, Spirit. Okay. Another scripture. Tingag kayo nga nalaing. Agdengag kayo nga daan respeto. The Word of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Numadamati preaching ha kayo mga antimani. Ibatan nyo de cellphone nyo. I-off you. Respect the word. Sursuruan nyo na jay. Because Jesus is your life. Ang cellphone ni Jesus no may preach the word. Ang agtututal. Jesus is our life. I-apply yu ti amin nga banag. Amen. So, 2 Corinthians 4, verse 13. Spirit, iti faith. Spirit of faith. Okay, basa. We now is the Spirit of faith, operating as it is written. I believe and therefore I have spoken. We also believe and therefore speak. We have the same spirit of faith. The faith get in the Spirit. The Spirit mangited in the 1 Corinthians, agwork in the Spirit mo. Kailangan agwork the faith. So nga di mga ipoproduce ti Diyos. Sumarono, kita anto the word. Nga word, di saong, nga mang create iti faith. So da insuro ni Paul iti Roma, chapter 10. So nga di paggapuan ti faith, kaya ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti mga i-produce. Iso ano, sibam the word,
Ket agwork ken ka the Spirit, ijay nga ma-produce iti faith. So, dinaduma, awan iti may poproduce nga faith iti heart da, malaksig di faith, iti pa naka-born again, no na-born again da, or na-receive da, di panakaisalakan in Christ, di lang tamuda. Born again. Na-save da. Pero handa pa yung amot na kaisalsalakanan da. Naisalakan ka kini Satanas, no kunamhan ng amo. Naisalakan kay jay sakit, hanang amo. Tada dyan nga ron, believing na, binili-believe na dagidjay. Wrong. Kitaan nyo kanina, binilib tayo, kunak manan, medyo alak, dagidjay. Naipipreach ko na dumay na palabas. Binil-believe ti na duma, dadya apro ti baboy. May sutayan ti kinagasat. Nagpartikat nabsog, ti pudis, ti apro, na swerte ka no. Anya kumati kay kayan di pudis ti baboy, ijay ni Jesus nga nagbalin nga curse, tapno mabindisyonan ka, ijay blessing ni Abraham. Mas powerful ba day apro ti baboy kaysa dadjay bagi ni Jesus nga na-crucify ijay cross? Now, think about this. No, da palang tagpagapagano ka na kayo ti kakastay. Sukat yun ni Jesus. So, no, minsan, mas believe tayo, kasi kunak nga rod, mas believe tayo jay symptoms, ti sakit, kaysa jay health ni Jesus. So, ibaba ka na kayo, watch and learn. Tinaduma, mistik, ti kasadamang buya kanyak. Pahingarod ni pastor ngay, nga natamaan. Pahingarod ni pastor ngay, nga medyo kinmapsot. No talaga nga life of Christ. Life of Christ mo? Kita niyo rin, no? Nakakapsutak kat adak latapay, yeah! Kukunak latapay. Because I don't believe, anak nga believe, ijay sakit. I believe in Jesus. He is my life. Dadya ti buyaan niyo nga kunak. Ang conformity buy-buyaan niyo. Kitaan niyo. Hallelujah. Nopan kay di hospital daya katawan, delikado kan talaga, pastor. Mapan ka nga talagan. Kada ginagsasarunong attack. Pero, adakla tayo dyan, you are my help. Oh God, you are my life. You are my light. You are my covering, my strength, my long life. Kunak-kunak lata. I don't believe that the devil kaya na nga lampasan in workout ni Jesus. The devil is defeated, always defeated, forever defeated. Kanayong kulata ibagbagari. So makita yung adaklata. Agi karara ilata. Dito ko naka-watch and learn. Tano adaman ti kasi kada kayo umay kayo lata. Ilatag dengeg. Anak pa'y nga matay. Kunayo. You are my long life. Kunayo lata. Dito kunada nga fight the good fight of faith. Talaga ba makilablaban kayo? Minsan, kasano nga makilaban tinaduma katawan ti faith?
Kailangan no makilaban ka, ada pamati. Sa ti pamati ti ilaban. Kat ti pamati ni Apo Diyos, ni Jesus, ti gospel. Isu nga ni Apo Diyos ti pamati. Isunat mangiproduce. Verse 8. Oh, hallelujah. Ti pamati katatan. I have it now. I am rich now. I am blessed. I have my long life. I have power. Authority. Amen. Kasjay. Tapno-nudenggen, daging mapupay, umayda. Ano si kada na upay? Awan. Parihas talaeng kunana. Intat mandusnog ka. Tumapuak takitito'y rang tayen kunana. Kasday, tinadu mga tao. Pero, ti tao nga daan pamati, nothing is impossible. Hallelujah! Okay, verse 8. Basa. What God said, the word is mighty, even in the mouth and in the heart. That is the word of faith which you preach. Kitaan nyo kanina, that is the word of faith. Word of faith. Word of faith. Ti sao ti pamati. Anya nga word day word of God, gospel. Because which we preach. Anya tin we preach sa the apostle, gospel. About Christ. Could the word about Christ isura day the word of God. God matlang the word. Amen. Isu nga daday nga word timang produce iti faith. Isu nga siya binilip ko na ito nga word. In-accept ko in my heart because asidag ijay ngiwat ko, asidag ijay puso, the word of faith. So isawang ko ijay ngiwat ko, I have it now. I believe in my heart, I have it now. Adan kanyak ti life, ada kanyak ti salvation, ada kanyak ti health, ada kanyak ti blessing, ada kanyak ti Dios, ada kanyak ti Holy Ghost, ada kanyak iti light, ada kanyak ti power, ada kanyak iti love, ada kanyak ti compassion. Dahil pamati. Hallelujah! Kat the Holy Ghost, ti Diyos mayayo. Isu nga approve na diyahe with signs, wonders, and miracles. Dahil kailangan tayo in these last days. Kailangan nga mamulat ang sanlibutan. Kailangan nilang makita na ang Diyos natin ay totoong buhay. Amen. Hallelujah. Agbirbirok ti tao, ti ayan ti Dios, nga tunay, nga sibibiyag. Hallelujah. Nga datar aramida na, nga Dios. Masarakan na lang dayay, karagay tao, nga full of faith. Amen. Amen. Datayo diyay. May isa tayo diyay. We need to know this. So as ngiwat mo in your heart. So you speak out. Confess. Meditate in your heart. Hallelujah. Meditate to the die. Word of faith.
So na will meditate you the word of faith ti man create iti faith. Kaya allow nyo nga word of faith ti man create iti faith in your heart. So ti man produce. Kat i-produce na jay faith of God. Ngaurewan, patyo na nga da. Patyo na nga nuagsao. Mada. Kaya di ba mati di Diyos? Woo! So nga verse 17. Lapsan tayo dinaduma. Verse 17. So nga, ti pamati, umay. Babaeng ti panagdangdangag. Anya tinanggam? Word of God. Gospel. Message about Christ. So ano nga message about Christ? Hang ma-produce iti faith. Tan message about Christ, ti mang produce iti faith. Sino ni Jesus ken ka? Ibagbaga ti gospel. He is light. He is light. He is the wisdom of God. He is the power of God. Amen. He is our health, our strength, our covering. Amin nga life ni Jesus. Dadya ti faith. Isu iti accept you. Biliban nyo, isawang iyo. In your heart, ingana nga rumwar, ti revelation. Gana nga maawatam, because ti faith, iyag na ti understanding. Dadya nga faith, ti makaipakaawat. Iti spiritual things. Ti paggarup mo na awatam no maminsan ijay head. Pero no mai-reveal, ijay message na iduma sa baling understanding ti iyag na. Ijay uneg nga maawatam. Mabanday Hebrews 11 verse 3, faith iyag na ti understanding. Because iyag na ti revelation. So nga din nakita tiya. Iti binilib ko dagiti nga message about Christ. I know in my heart. I am rich. Amok nga baknangak. Tawid ko dyan sa nikwa ni amak. Nga Diyos. Urewan pa lang kwartak. I know I am rich. Because by faith we understand. By faith we understand. Sige, basa. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which will appear. So makita yun. Through faith, we understand. Maawatan tayo nga tilubong na porma ija word. Mabisan ko nam naawatam dihay. Nga nagsaulang ti Diyos na porma ti heaven and earth. Pero sa bali lang, ti revelation, ti faith. Talaga nga naunag. Nag-asam sa ulang, napaadada ito'y earth. Planets, stars, moon, sun, by the word only. Dadidiyag ti faith. Iso nga di same mo lang. True faith, we understand that we are healthy. True faith, we understand that we are rich. True faith, we understand that we have power.
Isu nga nawan ti faith han mamawawatan. Kasano reta? Ibagak nga baknangat. Katawan ni bubulsa. Oh. Binilib mo lata di bulsam kaysa ni Jesus. So nga you are wrong. So nga watch and learn. Amen. Amen. By faith we understand that we ay dumang revelation knowledge. Sabalitin knowledge dito'y earth nga dajay naalam through experience. Kasmani ka nagmaniho ka and then kaputa nagda-drive ka na experience mo, na adal mo nga amom tagmaniho, you have knowledge. Nagluto ka ti adobo and then nakaluto ka ti adobo, you have knowledge. Naalam na jay true experience. But ito'y may bagbaga ito'y faith, revelation, knowledge. Na iduma na ito'y. Na even spiritual things, kaya nang amun. Amen. Tinalis dito'y earth, the deity skilled. That's their knowledge. Pero knowledge, iti word of God, revelation, knowledge. You know, and you know, di mo pa lang nakita, you know, and you know, you are rich. You know, and you know, you have power. Amen. No kakastoy ko ma, iti receive tiya nga born again. Ayan ako, magungun iti Baguio Trinidad. Minsan tumat isuda di agdodor ko. Ay born again ka. Wan harot ka. No damanti, nawadwad dita. Pati no minsan papastor, so that agsulsulisit, kadagday politician, nakakita ka, ti full of faith, ngagsulsulisit. Kasla ko no minsan nalastog da ito nga pastora, kunada nga ti pamati, ang nakabasi, ijay human ability. Nakabasi the ability of God. So nga doti, doon nga iso nga, paminsan minimize ko dyan, pakugta-kugtarta. Awan na ito yung pastor na lastog kung kunada. Parasak manmat kakakasjay ta. Madigaya manan no, kuti-kutita. Dako ko namin din. Ti Diyos, napnuan ti pamati. Amen. Iti kayat tinaduman. Diyan nagkaputi relihiyon. So ano may dato'y mas tao na? Iyo! Apay, damat ko sa. Iso nga, ato tinanggag ko nga comment ka kasay. Pero, ang kuman lata, mabaliwan lata, matengel no minsan. Kaya't ko kumangay kakasay kumanmat no minsan. Tumanan ko, apay nga aglaladot ni pastor. Awan pa kuskusto niyo. So nga hanga na kayo ti masurot. The Holy Ghost. Amen. Hallelujah. They took the design na kanyak. Amen. Uray at ti bagbagak met kat saan nga siyak ni Jesus. Amen. Ito nagtatalnaak manan, bagayog laladot.
To nagkuti-kutiak nalastog. Nya nga papanak. Agkuti, santo agtatal na. Kayo mauawatan. So nga, kiniapo Diyos aklangan. Hallelujah. Okay na. So, we understand because faith iyag natin knowledge of God. Ti maawatam God. Amen? Okay, final. Nga, word about faith. At kung ipakita na ito amin, kulak manen, nga i-receive you by faith. Hallelujah. 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 By faith in Christ. Woo! Okay. Ituloy ko the Ephesians. Ephesians 2, verse 8. Okay. Basa. For by grace, kita nyo, grace is the gift of God. Ket the gift of God nga number one nga grace ni Jesus. The Holy Ghost. Amen? Ngam, dadjay nga grace, ma-receive mo isalakan da ka, no, alaam by faith. Maalam lang by faith. So amin nga grace of God by faith. Hallelujah. Okay. Healing. Acts chapter 3 verse 10. Okay. Sige, basa. Tuloy. Okay. Tuloy. Okay. Ti istorya na daytoy, naagasan da jay, cripple ija na pintas nga ruangan. Pinatakder da Peter, kini John. Tatamas daaw ti tao. So agit kitaan da Peter kini John, nga isuda tinang agas ija masakit. Isu nga kung kunada, gapu kadakwada. So nga kunanda Peter, apa nga kitaan nyo da kami ti kasta? Nakaslada kami, iti kin power, wano de kinasantumi nga nagnada ito nga tao, haan nga da kami. Amen? Tuloy. Oh, has glorified His Son Jesus, whom ye delivered up, and denied Him, in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. Tuloy. But he denied the Holy One that did justice, and desired a murderer. Oh, yes. Sipay, tuloy. And inhaled the dreams of life, whom God hath raised from the dead. Whereof we are witnesses. Yan, kita nyo witness na ni Jesus. Okay, tuloy. And in His name, through faith. Yan, in His name, true faith in His name, true faith in the name of Jesus, true faith in Christ. Amen. Sige ulit. And
Makita yo apay nga nagnade pilay. By faith, idinagan ni Jesus. Na-receive na the healing na by faith. Idinagan ni Jesus. Jay pamati na. Kaya ni Jesus, tinang papag na kanya na. So nga aming na-receivean niyo by faith in Christ. Last, Acts 3:16. The same nga istorya. Pero inulit na giti apostle. Verse 16. Last verse. And his name? Okay, pause. In his name, dinagan ni Jesus, di pamatin ay dinagan ni Jesus, di pamatin mo lang di pilay, nagna, isuna, nagkaroon suna ti strength. Kaya yung aggressive, kailangan nyo di faith of God. Ulitak manan, iso nga, dahil ka nag-give up, ijay, kanang ko ibaga-baga, nga, siya kumati mang produce iti faith, ijay da ka kinuriktar ni Apo Diyos. Ti kayam lang kausaran your believing capacity. Pero jay word nga pangiturungam jay believem about Christ, about God, iso timang produce ti faith. So nga isardeng mo, nga kunam nga papigsaam ti pamatim, ijay sarilim. Jay believing mo ti usaram, pero jay faith, i-produce ko diyay. By my spirit, and by my word, through Jesus Christ. So nga insardeng kon, haan nga siyak ti mang papigsa ti pamatik, ti believing ko langan ti usaret. I believe. Oray no, kasla awanan ti pag-asa. I believe. Madamdama umay di revelation. Kayanan. Matakdiran. Nag-work ti revelation knowledge. Ti nang iturungap ti believing ko nga word. In-accept ko in my heart, nag-produce iti faith. Mawatan yon how to walk by faith. Kasi ni Abraham, ada series nanto na ito eh. May surok ka kayo. So, kailangan da kayo nga umay dito eh. We walk by faith and not by sight. Amen. Faith. No lumaban kayo, fight the good fight of faith. Ti-fight you. Alabanan nyo, even to ba dagiti ugali, nga madmadi, nga na-overcome yun, intuno, kumapkapoy kayo manan, addada manan. Umay manan. Imbis nga na-overcome mo, di pasubnod, idi kuwa manan, apay rumrumar manan. Ano nga kuna ugalin ka no tilumakay. Ito awan na tayo di Biblia. That's not biblical. Nga no lumaklakay ka, apusan ka. So nga kanya ka, I don't accept that. Ano makaapos ni Jesus? I believe. My life is Jesus. Awan pasubnod na. Tano nagpasubnod ko ma. Baka nagpasubnod ijay cross. Hanakitin nga na-save. Imawan pasubnod na. So kay jay yung ay laban jay faith yung kini Jesus. Naawan jay naungot ka idi. Hindi ko ako makapoy ka manan, agsumsubli da manan. Pumispisita manan na kita nga spirit.
ni Jesus ti biyag ko. Ti kinaanos ko. Ti ayat ko ni Jesus. He is my life. Fight mo man hindi ay. Dito ko nada nga fight the good fight of faith. Ang aday fight the good fight of faith. Into no ada kalaban kat hawan magama mamum iti word of God. Ala day umay agpakararag. Nangagdak lang iti YouTube. So in my piman, dati breast cancer. Cancer na, cancer da kumadi ay, nga cancer na. Cancer ti devil. So, nagpa-pray. Ang punang binirbirok na ka, pastor, dito church you, tamok, nga nasagutan ka, iso nga, no, ipriandak, italnam. Makita kin kakabsat, siyak ti kunam nga mangagas. Isu nga, ang kamaagasan, tahang apruban ni Apo Diyos. Gina nag-agasan dito yung adangdanggam, the word of God to binilibda. Amen. Ngamno ko nam nga siyak mangagas, haan nga apruban ti Holy Spirit, taamon ti Holy Spirit, ti mangagas ni Jesus. Umisam nga makita han na maawatan di bagbagat. So, okay. Iprian mi sika. Din prian mi suna. Apo. Nakas-out nga ro da jay. Brenak mi dagi jay. Spirit iti cancer. Dinalpas. Nasasapa di agsapa. Umay man na nagpakarara. Alas city adan dita kampo. Anak ka makatin, tigi mo. Kunan, ibaga no? Ada pa lang nakatin, bunuhan. Ta, agawida. Tadya ko ma. So nga, da kayo nga datoy. Word of God. Tidanggal yun. So nga, diyan kakaduak nga evangelist no mamingsan. No, da crusade. Kapanaw da no, nakita da nga, kasyay. Kadagdita tao kat isuda ti binilibdan, kapanaw dan. Andan nga gililihan. Namingsan, ada lang dinagas sa ijay dalan, isulang inlihans nan, tinmarayan. Isulang dinagas na ijay dalan, dinaagas. Tanakita na nga ti faith ti tao, kanya na, haanan nga kini Jesus. So kasjay, ti faith, kini Apo Diyos. When isunat biliban niyo, sa kami agkararag, agwork. Woo! Amen! Kasman ka na binilibyo nga you are rich in Christ, sa ako itapal da imak, rumangay ka! Nukunak, apruban lang ni Apo Diyos, ti basit nga pamatim, ada pangikunik na di power na, agwork. Ngam na napiksa kararag ni pastor, no ilihan sekretar rumang ayak, ay awan Madin the Holy Spirit oray, hey! Hey! Kunang natakot. So nga doon makentag ngay. Madin the Holy Ghost nga mapan. Awatan niyo. So nga da kayo papakararag, adamot kumati papamatiyo. Nga basit nga kuniken the power. Your faith has made you whole. Verse 16. In His name, true faith, in His name has made this man strong. Nalayon? Nalayon tagbiag ti pamati. Ti pamati agapoy ti Dios. Di believing mo ti usarong nga pangala. Kani Kristo nga alam. Iti word nga alam. Holy Spirit. Iti mangited. Iti manifestation. Tumakder tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Adan kaniyak. Kunati pamati.
adda kanyak no bigat kunati hope. Amen? Ngem, ag-work lang ti hope no adan pinatim tata. So nga kailangan patyen yun, nga dinawat yun ni Jesus, naawat yun ti kinabaknang ti Diyos. Ta amin nga kinabaknang ti Ama adake ni Jesus. Amin nga kinagasat adake ni Jesus. Amin nga salunat adake ni Jesus. Amin nga life adake ni Jesus. Amin nga power adake ni Jesus. Amin nga wisdom adake ni Jesus. He is the power and wisdom of God. Amin nagijay believe nga adan ken ka, basta adan ni Jesus, adan ken ka. Adan ken ka, no adan ni Jesus. Hallelujah. Accept the truth. Amen. Thank you, Jesus. Let's pray. Arabahaya robose. Indedekia labasaka. Father, in the mighty name of Jesus, thank you. As ikaw the God of faith, kitadakin ni Jesus aming abamati, and by the power of your Spirit, agmanifest kada kami because Almighty revelation knowledge. So now, Father, I pray, we pray in the mighty name of Jesus, it's a revelation knowledge. Nag-work kada kami because we believe in Christ. We are saved. In Christ, we are healed. In Christ, we are blessed. In Christ, we are powerful. In Christ, we have life. We have light. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. So we believe, O Father, nga tatan, adan kada kami dagitoy. Agmanifest ta, keninto no bigat, kariti masakbayan nga lalaw, rumwar, iti power, manifestation na. Thank you, Father, ket amin dagitoy kaabsat, pakitam kadakwadan, nga dagidjay, nga kukwada in Christ. In Jesus' name, Amen.